Ahantu ngiye kuguhereza ikaze hano kuri MS Choice TV kabisa. Nizere ko ukomeje kugenda umera fresh cyane. Nanjye ibintu rwose hano na amahoro cyane. Nizere ko iyi weekend yakugendekeye neza cyangwa se ibintu kabisa byakugendekeye neza. Nkubwira ngo niba utameze neza rwose no kwihangana cyane ko muri iyi si rwose ibintu ntago bihora bimeze neza cyane. Ngiye mba njano kugira ngo nkugezeho amakuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nk'ibisanzwe banyita Simba cyane yuko umenyeye ahangaha ko ngenda nkugezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Showbiz entertainment. Nkubwira ngo kora subscribe cyane rwose ubundi bwo niba ari bwo bwa mbere kigera hano kuri channel. Ubundi bwo ugenda urushaho kugenda wimenyera amakuru agiye atandukanye showbiz entertainment cyangwa se bwo ubundi bwe uba wanaduhereza igitekerezo cy'uko wifuza ibintu ko tuba twabigukorera. Nibisanzwe rero nkuko nabikubwiye ngewe ugusuhuza ni Simba aho tugiye kwana amakuru agiye atandukanye. Iyi ni inkuru irimo iragenda ivugwa cyane cyangwa se iri gutrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umusore bita Mugisha Samuel cyane wamenye uheruka gutwara Tour du Rwanda muri 2018. Ngira ngo uyu ni nawe munyarwanda uheruka kwegukana rwose Tour du Rwanda nyuma yaho bita ba Valence. Aba basore nabo bagiye berugukana Tour du Rwanda, gusa uyu niwe musore waherukaga gutwara Tour du Rwanda aho yitwaye muri 2018. Uyu ni umusore rero wagiye umenyekana mu makipe menshi agiye atandukanye, ngira ngo aha twavuga nka Benediction. Uyu musore rwose yaje kuba yakerekeza muri Amerika muri Afrika y'Epfo, aho uyu musore yari yerekeje mu ikipe ya Protach. Iyi kipe ya Protach rwose yatangaje yuko uyu musore yaje kuburirwa irengero mu gihugu cya Amerika. Ni nyuma yuko uyu musore yari yerekeje muri iyi kipe, aho iyi kipe yari ifite amarushanwa mu gihugu cya Amerika. Bivugwa yuko rero uyu musore ubwo iyi kipe ya Protach yari iri mu mwiherero muri iki gihugu, uyu musore ntago yaje rwose kujya mu mwiherero w'ikipe, kandi bikavuga yuko yari yinjiye mu gihugu cya Amerika agiye mu mwiherero w'ikipe no kugira ngo abe yatangira amarushanwa yari agiye kubera muri iki gihugu. Uyu musore rero nkuko natangiye mbikubwira hejuru yamenyekanye mu ikipe ya Benediction, aza no kuba icyamamare cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ari nayo mpamvu twakoze iyi nkuru ubwo yazaga kuba yegukana Tour du Rwanda muri 2018, ari nabwo amakipe menshi yagiye amubenguka. Uyu musore yagiye yitabira amarushanwa menshi cyane, ngira ngo ndanabyibuka neza yitabira irushanwa ryo mu Bufaransa, aza no kugira umwanya mwiza cyane rwose. Uyu ni umusore watangaga kazoza kuko rwose irushanwa ry'amagare mu gihe football yatunaniye, ubona yuko rwose uyu ni umusore twari dusigaranye mu magare ushobora kuba yatanga challenge cyane, yuko uyu si nawe musore wenyine ugiye mu gihugu cya Amerika akaburirwa irengero, ndetse n'uwo bita Valence nawe wanditse amateka hano muri iki gihugu cyacu ubwo nawe yatwaraga Tour du Rwanda niba nibeshye neza, nawe ni mu myaka itambutse. Uyu musore rwose nawe yaje kwerekeza mu gihugu cya Amerika, kuri ubu ngubu ari naho yibera. Binavugwa yuko rwose igare yari teretse hasi asigaye yikorera indi mirimo. Uyu musore bita Valence ubu ngubu nawe yibera mu gihugu cya Amerika. Hari n'abasore benshi bagiye batandukanye, ngira ngo muranibuka kesi yo bita Medina Debere nabo bageze muri iki gihugu baravuga ati reka nitwagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nta makuru menshi abagenda caracara, gusa iyi nkuru navuga yuko ari iri trending, ndetse andi makuru twagenda tuvuga ngira ngo twaranavuze ahangaha kuri Facebook page yacu, aho Facebook page yacu ngiye nkoresha Mugabo Steven TV. Wajyaho rwose ukisomera inkuru zigiye zitandukanye ziba zinyuraho umunota ku munota, naho ukadufollowinga Instagram nkoresha Simba only, jyaho umfollowing ibintu rwose bigende bimera neza fresh cyane, cyangwa se ushobora kubamamagara kuri nimero cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp wifuza yuko rwose tuganira, cyangwa se ukamba igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Nimero yanjye ni 0791760870. Ubundi bwo rwose tukagenda twiganirira ukamereza igitekerezo cy'ukuntu ubona ibintu, ese ubona nakongera iki muri iki kiganiro, ubona nakora iyihe design, n'ibihe bintu bishimisha abantu cyane, yuko ahangaha hari trending news, amakuru aba ari kugenda avuga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tukugezaho n'amakuru aba yizewe kandi ashakiwe ibisubizo. Uwo ni umusore rero nari nakubwiraga bita Mugisha Samuel, bivugwa yuko ndetse navuga yuko ari nabyo 100% cyane, yuko impamvu navuga ko ari byo 100% nuko ikipe ya Protach uyu musore akinira yagiye kuri Twitter rero itabaza inzego z'umutekano, irazibwira ati
mudufashe kubona uyu musore bita Mugisha Samuel wamamaye ubwo yatwaraga Tour du Rwanda muri 2018. nizere ko ukomeje kugenda umera neza cyane. Amakuru y'imyidagaduro yo nakagaruka, nizere ko ukomeje kugenda umenya byinshi hano, mubwira ngo kora subscribe ubone bwo tugenda twiganirira amakuru agiye atandukanye, amakuru